Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'arif Allah. Ayat mana kebgatan sa bendingan nagihan ko to usayan mipantag si ku kaprimar ma'arif Allahu subhanahu wa ta'ala. Bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim. Nagusto mga tawa mipilagi dagyang kana na kaprimar galo bekiran ma'arif Allah. May panutul o Muslim si ko kitabihan na sahih Muslim. May katitiyan ko kung mga darurupa o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na matanas kanya na pitiruyan, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Mana ni ang pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sad natigiyan sa tao sumung sagyang kutua pariremar na isian yan ad na isian na shay na fasaddaqahu na pangimunar niya nagyang kutua pariremar sad natigiyan Rasulullah sa tao sumung ko pariremar na ad na isian na shay lagi dumyada uri na antononon mapungulaw la na pangimunar niya nagyang kutua pariremar. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Na daat tarimaanon sambayang ku 40 gabi ma'arif Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum jagang na hadis nagyang kutua kala akadustaan agyang kutua kaprimar ma'arif Allah naguso kasong sagyang kutua pariremar ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala kapangin menara sagyang kutua beterunian ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala uli nagyang kutua kay sirun kapangin menara ko beterunian ma'arif Allah na ya kala akadustan yan na ditirimaan susambayang utaw pinggil bagyan ito sumiyong ko pariremar na pangin menarian agyang kutua Peter uno pariremar ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala ko kay si inyanon na daat terima na sambayang si kusuldu 40 gawi ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. May atitepan ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan man ata kahinan sad natigyan sa sumong ko pariremar fasaddaqahu na pangimnar niyan so Peter uno pariremar fasaddaqahu bima yaqul na pangimnar niyan so Peter uno uli na Peter uno no pariremar na faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasab na ratiyan amiyong kiryan so initurong ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana amiyong kiryan nagyang kuto Quran. Yung kiryan so agama wallahu subhanahu wa ta'ala. May sabab sa gyang kuto kaya sungian sa gyang kuto pariremar nagukya pangimunara niya sa gyang kutua pariremar. Dan yan pangimunara gyang kutua mata o kumigigayb ay nung taso Allahu subhanahu wa ta'ala. Yalipan ma'arif Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pada hadith pitirian man ata arrafan aw kahinan sad natigu Rasulullah sa sumong si ko pariremar gina so arraf ayaw na arraf na gina so pariremara ayakap kerimara niya ko shay na may pantag sa gyang ko tadi di ka panutulak ko mga muna miyang gulaula yung kutup manakahin kun at tigiran na gina ko so pariremara api adin na Peter o kaon api anutul kaon na din di makapremar ma'arif Allah. Nasad na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sumong sagyang kutua isa sagyang kuta dua fasaddaqahu bima yaqul na pangimenar niyan so petiruniran na faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasabnar amyong kiryan so ini turung ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kiryan so Quran ay so Quran adiyan ditirun da'a mata o kumigagay ba yun taso Allahu subhanahu wa ta'ala na so kaya kira niya rin uli na ayaw kita kaya kira niya nun na dyan yan ito pangimunara
kami pangiminarian na adna matao kumigay basa lakaw si Allah subhanahu wa ta'ala kagyang kutuwa paririmar mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya katiteban ko Imran bin Husayn marfu'an miyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam miyatiru yan laisa minna sebenarnya tiga na diri kami pad so tao man tatayara so tao manukna lagi yang utawa panukna na lagi daging utuwa ana pengelebeg niyan orian natin adna miyan nagyan na papanok udi na antononon tagetok udi na bigira na palalakaw na adna miyan nagyan udi na miyan balakyan na udi na napiteron na di niya di pemaanan sa marata udi na nganin sa pemaanan yan mangorip Allah sana tigo Rasulullah sang gelebeg niyan to udi na paking gelebeg yan to sa pararkan yan udi na takahana udi na meremar udi na make premar adna piyagi premar yan udi na mga tao udi na make pangataw udi na ana pagi pangatawan yan waman atakahinan nagusadim na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa sumungko paririmar na pangimanar niyan so pitero lagi ang kota paririmar uli na pitero niyan nun nasa benar amyong kirian so ini turun ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganyan na hadith amya panutulong Imran ma'urip Allah na Husayn na pitero yan pitero ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri kami atigian ped so tao amiano kana udi na miya kay pano kana udi na mirimar udi na miya kay primar udi na napya kay primarian udi na miya nga tao udi na miya kay pangataw udi na anap piya kay pangatawan yan nagudir kami panatigo ped atigo Rasulullah so tawa badato kan apadumban adium ped naging utatawap sung sagyang utuwa paririmar na pengimnan niya naging utuwa petero nun o paririmar. Nasabi na tigo Rasulullah sangga lubag niya na to. Nasabi na ramya ang kiriyan. So initurong o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maanam yung kiriyan nagyang kuto agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Yung kiriyan sa Quran. Maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyalipan Bitiru Ibn Abbas radhiyallahu anhu mipantag si ko mga tawa sudah tiran naging uta abaja mana naging utang barang-barang ay sudah tiran kami pantag ko kapremar uli na mipantag ko kapagili ako kapagilmo ko mga bituon mipantag ko ilmo ko kapamituon kapremar natigo Ibn Abbas mipantag sa ging utang mga tawa di rin ito ding gilubakon natigyan na maara man fa'ala dhalika lahu inda Allah min khalaq dati yan na kailangan mapamigyan utaw si Allah subhanahu wa ta'ala mapamigyan yan na balas makapapun si Allah subhanahu wa ta'ala kakuha niya na balas tigyan daya tigyan na kailangan mapamigyan utaw agalubigyan ito ba niya mapamigyan na balas makapapun si Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah ikala kadus anagyan ka na kapremar ahugyang ko to di kapake premar ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sita na buta bisa diyan ka kapag gani wasara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.